Kimeso mukuru Francis ntona kumanyaho ademwe ari wakosagamba Omugyenzi Beshorora. Bene amazina ni Kamwesiga Francis kuko wansaba mukuru abukuba abantu bitu abarukuba nibaleta entunguka umurutoto abutuwo kubiri turi eco kureberaho nibakira shasa kandi utakakozere cyabukuba nibwe ubwiro kuba twayikaho okubaganyirwamo kandi bafa nagambe eco abantu abinjira basa kuncenga kurugero mbantu bitu bo mugasho kandi abene baleta entunguka umuceka citi cya rutoto abindi nano kubanta bagambire ni mbamanya umukuru Beshorora ubu ikintu kumanya kuyamazire musomayo akakoraho n'abawuwa kandi nariko dizeye kurugo mu wuwa turangutsikabanunje munonga kuyaruhire imyaka kuyagenderire yasaramu humura kandi yahumura kurungi aine ndiko dinunji ko muntu wakozero muri wuwa nomanya wuwa n'abakozi bone bakire mirimo yawo bakira kucikorora umpaka ninga so mu kigo yizana idea nunji munonga kiteka teko kirunji munonga ikiyatire umubantu binji omurutoto nangwa na district ya Rubirizi yona nangwa na district zani nyinji munonga ico kwinga emiti ikintu kwiziko kurunji Beshorora akakwata umusenteze yakora bed kandi ninyizuka edeje yakozire yabanze gukora mu yo kubanza ekabetaro yo guzi akabayigambira buri yomo wena uwo kubasa kuba nabasa kwinga emiti azayo amugabira emiti yabo nina masikongo muri Greater Bushenyi nangwa no mu Uganda yona ainemo mwanya umbayinjime emiti diakomari cyo cyonka yiza yatandikiraho yayegesa abantu ukutandika kubika yatwiguriraho banka eri kumanya kamusime sako abo kugira ngo abantu binji bakaba takamanyire kubika niki ne sente bamwe tutazine nyamasiko kwakabanza yatame sente ze abantu batandi echamani munonga sidagumeni tizikira Omugyenzi Beshorora entunguka abire ariyo mushagwe entunguka kandi atini itima kandi arukwenda ngo nabantu bahansi barugeyo nabantu binji abombekera amazu ayine bibera byinji nasharembaho nabantu binji abayirembaho zo kushara bakashakara amazu kandi arukubahera busha cyati gende mbaho yo kushagara njiji koreki ni koreki nza kuchimwimvukira munonga kandi nkitusasa tuciragumenya tusasa munonga abo kwabire ari umuntu urukunda abantu embazone kutandikira amuntu wa hansi umuntu wa rwagati na nabantu aba orurengo rwayita teko kirungi munonga ikiyatire umubantu binji omurutoto nangwa na district ya Rubirizi yona nangwa na district zani nyinji munonga ico kwinga emiti ikintu kwiziko kurungi Beshorora akakwata umusenteze yakora bed kandi ninyizuka edeje yakozire yabanze gukora mu yo kubanza ekabetaro yo guzi akabayigambira buri yomo wena uwo kubasa kuba nabasa kwinga emiti azayo amugabira emiti yabo nina masikongo muri Greater Bushenyi nangwa no mu Uganda yona ainemo mwanya umbayinjime emiti
tiyakoma ryo cyo cyonka yiza yatandikiraho yayegesa abantu ukutandika kubika yatwiguriraho banka yo kumanya kamusime sako abo kugira ngo abantu bingi bakaba takamanyire kubika niki ne sente bamwe tutazine nyamasiko ngakabanza yatame sente ze abantu batandika kuza mu banka musako kandi yanga abantu munonge cyabe na encouraging abantu gukora abikaba na encouraging abantu kuyame sente kusomesa abana ata project ya school fees loan abantu bayingiramo bagumana bakuzaka sente basomesa abana kandi bari kusasura mpora kandi kimbeni manyamu abari umusija atini itima abari umusija uri kuyamba abana okukira munonga aba bari kuza abari kusoma ni namasiko akwatire abana bingi emfuzi n'abatari kwebasa abana bingi mu rutoto abakwatireho kandi bayika umururengo rundi kurabira umusenteze ari kubawera na school fees cyabe cyo cyonka amaramizo gona abiratakutorana aiba bene bamweta umuramizo gona abena agakwataraho kandi agaha ubuyambi abaha ubuyambi tichecho chonka kitwenka abantu barutoto sub county no murabe ni mureba eriye gombora eriya ya rutoto ni namasiko ko mu gomboransa omuri Rubirizi district kitoto niba eyo kubanza mu kisimbe kimukureba hari konkitwe timani kitu kabantu barutoto twenka amana minja kumukureba hari namani go mwami Beshorora amwe nobwenge bwe buya kugeza kukozesa kureba ngu egombo reji yayombe ebintu ni byinji wewe mnonga amazina ndi Tracy John Ntamuhira member wa parliament abishaza yitwe ya Bunyarwanda mu Rubirizi ubwiro bundu tukugamba mugisha ubwire bwe nako ahabo kuba kiri cya burijo cyo kushanga ngo numba muri mumbera nkeje yo kufero umuntu arushata ngo mugenzi Beshorora hati yo nasanze mwebaze abira president witu awafara mwito ya Elders and Opinion Leaders Forum sub county umuntu nkomo kumanya yatandikiro sakwe mu muzamano muri Bunyarwanda mu Rubirizi yakamusime sako umuntu muranirizo wedembe n'ibintu byo butonde ninga se byinsi bya environment tukimanyaje nko umuntu abera ine emiti nevera za acres na acres uri kurenga mu 10 kandi cyansasha munongo kongere kushasha Omugyenzi n'umuntu abena n'intunguka already akayatandikiro president Museveni wayeruka kutayayira akatoraganise cyo mu macu kukore papa haza n'umuntu abera kitira mu mutwe abumbire nahika nawe ningire cyo macu kibetwa kibazo cyuma yabo kuba kunogira ngo tahabiraho ibyo bikwije byo kweruguro byatiyaka nebindi icyo macu papa ugoma ko kwije bisento nzo kukitunga konke byo namane abera gatiremo ibyo ukora kwanse gombora yitu wentinye na wasagamba bako ko nabantu bonkabe na employinga abakozesa omerimo ye ya farming nevera abantu bakikanke 2000 no mushobo atuyubuza abantu batore umuntu abe nakunda abantu niwe Beshorora kwenda kumwetegereza je ni kumwaka 2010 ntakagira umunonga kuza kwese mu bya politics
konka n'umuntu ayabera fa yukorangwa umuntu akwenda kuyambwa ubushoma yamuyamba ibintu bizaburijo kungubere ko ore umwana yiza emfuzi yiza abakikuru yiza nibaronda Beshorora abatakabomwe Beshorora nanyi bakintera bakunyenda abantu nzo wa Beshorora abyara umukicirwa bwenu agency iturumu nitima abo ko iri netugambira ngwi mutumuruba mukwato umwana mugereki mugende muri temporary aha so cyatushikaho nashasha munonga na family kandi n'abanywanyi bitu twena kutubenta koramo katimu na munongo mutimu John umbyanje bya politics mina febe mpaji kandi nyenda abantu babanyanga abantu baratoto bagize ko icyumitiriza imyaka nkesha twe imyaka iyi nkesha twe etano wagatisha tunetane wirema bitwafero ma mekdad tugera mu karukiti kenko mu gikubita ya homa umugenzi jaka kafa ya homa abandi abantu bafa n'umunyeto witu guma gumisana yafa tuze Beshorora yafa ntoreka ki ntoreka ngo eshana tugume twetegera kugira ngo aho kinde cyakubasa kubacho ikindi gamesho no kugira ngo amagara against gitu so ati ngabatakanye cy'ushaba no kubagumye mu family ngo mu byona no kusaba ngo tugire obusinge tugume turi no kwatana sanko muntu omwe eki Beshorora eki yatugira umunsi ecyo kumenya bagenzi bawe abahansi icyo kwatana kitakafasha so icya kabiri nisha family kugira ngo Rubirizi United bari muntu umwe abo bonyirwa akumuntu yafaine bintu ebitoka amanyi cyabasa kuvuga ko family konka atinyuko mwembezi nimbashaba babaseguma bino bumwe bamanyunge ibintu byasigaraho ne bya family kandi family bandi byamba nabandi abantu yabere biribeje so icyukuru no kumushabera mukama mwakireje amuzo mbusinge mukamwe n'urose yitwazamo chugumera munonga kuza kucizuza no kujya ati tuzo mukama naza kutereza ndizo muntu yese naza kumutereza ari nkabesho kukatakabasa umbigeribye akizura mu kwabirari nkiyanko muntu akura ebyo bwegese parliament yihanga nore wangu obobere n'umwana wo Beshorora ebyo bwegese n'urabe ngo abana bigenda munonga nina nangwa ebintu tari byo bwegese byonka n'ibintu bingi tunabasa kumara ibya Beshorora byakozera n'ibingi natani cyane cyo bwegese ari ubushinge Memorial Primary School umukono gwayo natamu ngomani ati intereze okuteka oketo secondary gito yandangarwa to mu government na uburuchimwe tinde ni polisa nebabira nakora na muzeyi kateba nabanda ba board abari to secondary konko mukuru Beshorora mwabari yamuto ngo bari ibintu ebyo cyonka muzeyi wija president yoro Museveni 2013 chinde cyabaraganisa cyuza kukorwa technical vocational institute ya yitwe yabunya already moyatira umukono amana ukora cyacho Uganda batwitaka ekazi 10 akuza kuto technical uri nesha yone banegereta nisha so ebyo bwegese ababitira amani mwingi nango irewe neco twine project ya mizeri yone yakorwa iba kuza akatuhanitaka kugira ngo urukozesa cement ya mamizi twasega hereza abantu bitu bayambwe kurango batunga miziga basa kuba yamba ebintu Beshorora tukaho iyo nikizinga itunga abantu babunyarukura abantu Rubirizi abanyarwanda bashasha munonga ikikuru no kumantu mushabara kuranga mukamara hanga basa kumumuza abanyarwanda no bagambira kigambo ki special nke wire mpo turango baza uko kwa bagamba abantu bona ba mikidade na nabanda abarugero magara against abanyarwanda no bahumurizota special na Rubirizi district yone yes ati ekingana tumuna kwasa kuhereza abantu abaritoto kegombora na munonga ko murinda ngaweje ureta na Rubirizi yona n'inganga yona no kugira ngo twegere abintu birungi ari Beshorora yabire nakora kubona nabishoboreye tware birungi byakozire za kutuyamba yegeraho cya kabiri tugiro bumwe tugume tuyumuntu twishwe ko yabire nakora gwenu kito bantayo mbagitera kwa bamuhimu nonga tugezeho munonga koreba ngo twaya kore binte tuza tusiya abantu kugira ngo Beshorora no bare yatusigera umunsi akahumura akagenda konka abantu abiyasigireho bakiririmba bakora Beshorora kubirata ibyo biri nakora so nisaba abantu baritoto bandangara abantu Rubirizi iki tukume tukora hamwe katimwe mwe abakwenda kukuma no kuyamba family korangwa ibintu ibyo Beshorora byari ku munsi byagumaho kandi bamumiyamba abantu bitu
tandika n'amazina gawe. Amazina mbanyita namanyimamu ninye chifu wa Ndangaro omuhuni nahi Beshorora atwire ahakurire kandi ahi yazarire. Beshorora ya mbere munonga eminyeto tihiye no munyeto okudyomo mu rutoto sub county umuri Ndangaro okutari kumanya Beshorora akatandikana n'ekintu ecyo kuhinga emiti aho eminyeto ebindi barebire baburioma akahinga emiti eninja niyo na wayetoroza noreberaho kimwe ngo abantu bona buryomo akahinga emiti. Beshorora ayambere munongo mu kwegesa abana bingi munonga buri at least every household neteko kubine mu muntu at least Beshorora yambere. Beshorora ayambere munonga eminyeto omukintu cyo kugira ngo abase kuherezayo ubwa hatabiraherizeyo itaka ermundeza ku erbarmo mbombe kamwa mizi sosi ya mizi era supplying rutotonke gomborora yona so aho norebera ho kimungu na neminyeto omwenebe twarirwemo babemba benefiting mbaza ku benefitingira mu munonga eryita kartuhire ya gumiza mu yatuherezana ne cyapa cyariyo so eryo rubire ryitu rubere rya government rubire rya bataka mwenu so kiriya rito kurukoresa je kuguma ntumwishira. Beshorora ayambere munonga ahakombeka akwako niwo muntu omwe nkaba mwine twatujya abantu bake na Beshorora abatandikiro program yo kombeke gomborera ya rutoto yindi kwamya ngo hatinesinga yo buhango mu Uganda yona ne bateko kuba hatine na he no bwarabe ya agenda etaka huire konka agerezo munonga omukombeke je gomborora yashakirwe esigarizigo okukinga. Beshorora ayambere munongo mu kwerezo umuntu obuhabuzi kobe no muhikaho natekwa ko buhabuzi obuyambe nubwo sente wa muhikaho tinyine shinji kumikonka Beshorora binagezaho kacha kuyayine umekinga shwangu mwakabagana kukumuri so ebyo kugamba Beshorora no basa kumugambaho busheshe bugaruke bwire umushijo yange kumumarayo eminyeto waza kureba baherire school fees omum nibingi munonga akaretaho enkora eyo kugira ngo abantu bego kubika aho no yizere nenkore yakamusime sako ejejo hati nayo abantu bona in fact abantu bomo muri Ndangaro bona buryo mayinemo account abantu bona na savinga abantu bayiga kubika ku ruganogwe abantu bayiga kuhinga emiti abantu bayiga okwebikira na no kurya je bakegenda yanunje so Beshorora nibyinge bitune ku mugambo ho tukabasa kuhendera na kururi izoba so tutirwe echekango generosi itakabasa kugira ngo netwija kwa achieving umbwire batari bwa hati konka na ruhanga nawe nakunda barunji takutwara babivuga abatine nawo bizari konka abana abatine kiyamba kandi nyonye nayo bwino kuba nyine yo mutabano wanje mutabano w'umugenzi bagambe n'amafranga kampata mukono yamukura mu cyaje umuntu mukuru ni engineer wa IT so mbona bishobora ibintu development ayambira abantu nkarutoto nke gombora tuwabera president opinion leaders ba tuto actually wabera ni chairman wetu so bamperwa kandi bari mu habuzi ni mboga kanisa kandi ni kuri kartoto na Rubirizi district yone twafira umukintu cyo byo bwembezi abonora abanashara kugara side ninga abanashagamba amazima we amazima sitakugaruka kandi yagamba ati ikintu nicyoki yabera takwimba bizo takumyamu debya politics bibu nimpagira naka yiza twagire naka yowe yajya ati nahagira ubu nuko kandi ubwo mutuma bera gutira mu bantu wingi bafite ba mu leaders forum twatwa nitwa bandize kuchere kuita abantu bisimbire ku bantu bahagura kandi umuntu bisibo gutomureka dikatu gutamugire kati giherezo gutitwa kitandikira aba kurugira kwa bena buntu afira okushimiriza mwana wetu Beshorora nosan urujuru magara gensigi kandi akatusigo mukina mukamani abo kwa twicima amasiko mingi abo ibintu byo nakora basa kukora intebe karasa yentunguka abo gomboreji
ahabwa district egi na Uganda yo nakutwara hamwe umwami Innocent Beshorora yagenda tusumina amasoko menshi aho project zabiratandikire no muntu okozire ibintu binjo mu ceko mu bine bakawate n'entunguka munonga ukira munonga twantulenga kamusimisako ejo kabente katekaye kandi kozire yakwatayo ateyina mataki Beshorora niwo muntu watangiye mu project yo kubyara imiti abantu bona bakamureberaho bakakwatanisa nawe hati waza kulanga zoto sub county abafama zabina kakwate n'imiti n'abantu bingi munonga kandi abo yayigise okuruga omuntu ekatekaye umwami Beshorora n'omuntu binatura n'abantu kubegese bigambe kwatira umuntu kwekorera kugira iki yayikorera akabasa kuleta entunguka umukaye akaleta entunguka umucikomu kandi nibabira yibi program ejo abantu bakamuteka mu bwesije bamuherezo gwa president nibabira president wa Elders Forum abwa sub county kandi obwebembezi bakoze ikintu cyamani umuringo n'ugugumwe niwe yatangira ubwombeka bwogomborora ukureba ngo twine enjweje yo gomborora tekabente katekaye plan we yagiteize we yagiresire kandi isutambuliraho tuyena ukureba ngo twashika kugishakara tarakomeraho umukushakare gombororejo akabasa kwehayo umanege akatereze mbaho 13 nangaga ezakozwe mu gushakara roko yatongera zine mbaho 15 ezakozwe siringi kandi akabasiba mu mwogo kwatanasa nawe ngamunwana witu kandi ngo abira kwatibwa munonga cyangwa mushiko n'entunguka so abira natuyamba munonga umukutebekana sasa Beshorora niwe abira le treasurer wa almost all institutions zone esu no mugombo Roma kandi ushanga abantu bamuta mu bwesije esenza abantu nazibikaje zikora akana kutamweze habo kwenda ngo project yakuba yatandikire ebase kwika kwendera umwami Beshorora atuyambire ibintu bingi bitakubasa kuganda ejo tubiye twatunga chance ng'abarutoto omukutunga meizi agago kubasa kuyamba abatuzi barutoto agarutoto pipe to water konka Beshorora twaturi aho mukubona manatini taketi twakubasa kutebekana zamu karamizi tukashanga gari umutakaye konka ke hayo yatereza itakere rukumara umukutebekana zamu tanki ibiri na water pump house umwerije kuberi ukureba ngo twabasa kutungura icwekeke kandi ari yitaka katuyera busha kuma bakatuyera busha akatwereza ne chapa kugira ngo kizentebe bakaka kusharaho umwanya ogwe tugutunge officially abo kwirukire ntunguka yo mwanya tarakomeraho Beshorora abina amanya kurunda n'abantu abina amanya kuyamba abantu yaraharo umushoza ku rugaru kushomera amasaka uri mu nursing school niwabina amuhera owalete cyumbura cy'abantu kikakora na service Beshorora twaza kugambiye byite biri kufayo kandi bibyo nabikora n'umutima gumwe ogwo kubasa kurwanira abantu na no kubegesa okuba kubasa petungura twino bushashoka mani abo kurwo Beshorora mu birobu konka nimpamyangu rwangana ja kutera hintebe kanisa ndijo ikindi kuterera abantu nakukira munonga abarwaniriza bentunguka oleba binje babimatura za Kampala za Kasese za Masaka na handi mukora konka bona bimbaza bibina bose kumenya ngo Beshorora ariyo ariyo natebe kanisa mwe no yaturugaho nintirira abanywana banje abarukorera za heru nkabata nasi nkaba kashungwa n'abandi ukureba ngo hati entekateka bajihindura babasa kwiko mu cyaro twakwatanisa nabo twabasa kufiringa gap igihe Beshorora yarugamu twagumuzamu tujyo musingegwe rero twabasa kongera kutungura abantu adero izina rya kamuri yabasa kwimbisebwe ureba mpamvu yo mu cyayi umuntu bakamuhereza red card nimuti yakorera mwaka varinga umwanya wo gubiyamo wa red card mwana mwenda kusinga mwamutaka varingira mukakora defense rukumara ntibanje mwese mwaza kuruzingo muzana mwene Beshorora ngo tungira red card mutekala kutwafiringa gap ye twagumiza muri kiteka teko cyantungu ngo kuronzerwa nka chairman webye kuzika umwami Beshorora program yemerire ati ukurwo yafa twiyento gira nkiko ezo koro mwanya ogu abo kwena utibeka seje okuzikwa kwe kuboko kitirisa kandi kugire icyo abantu bakwegeraho abo kubana bajyangwe nkorerwa birungi enkora birungi ebizemurerwa so akakiko kutwaronzere ndi chairman wako umwami Bashija na treasurer umwami Abnu vice chairman twina ho secretary umwami Adoniya na bagenzi babo kwatansana bo mukwera werana twina maso kutambuza umurimo go kurungi
Ero muri iri izuba turinzire ombere rwa Beshorora okuva Kampala tekateka kushika umwanya ugu hagati ya shayishatu na shamushanga abantu bari yaho mbere undana kandi bari iga kumuru receiving okubasa celebrating rafiye nobute unokweha yokweye ko base kutungura cyukeje neno mwizo bari yanyica kale nsako twinenchi kuzo kutebekanisa ketali group swazironzire yo ntebekanisa kugira ngo urongo rwanyica kale rwarenga aharwa mukaga twine program eje tujya kubanza umushaza kasheshisha ibiri tujya kubyo mu kanisa munabyo mu kanisa kuko bira mu rwanirizo yo kanisa kandi ubugombe bw'uno biro byo mu kanisa obali munakabombeka akundi chairman wako ni wabira treasure so turebe ngo nicukuru okumara byo mu cyaci akabasa kuraba mu kitini secho abuko binagerwane na munonga tujya kuza mushayi ibiri shayi natu y'abantu tumara kandi turaheze tujya kugaruka mu makage ahitebekana so mwanya ahituje gukorera mukoro rero nicyo kutanaka mukoro ya shayi na nechweka turiyawantandike mukoro yitu tubasa kugitambuza kisho mushanka munana nechweka twentu hendo kuzira kwa Beshorora tubasa kumusibura mu magara genseji